viewers hi chi beile result kapung ma in tlom te rilnom kalaneya la he shil masang katit August 20 ka birthday ni a zanikha rezalei pung na ding ni chu ani ami ruk chu nule pa in an mi mamoa sin kan thoa sunitla ken mystery sin ka thoa ahun tak result kapung thei tanoni promising date angin kapung thei tanoa mitam tak chun in mi hung soi sela khel bazar ti damin mi hung tia ipung tano di mani anole itlan mangta mani ti dam khang po po kha nole palaya katur ve ni sin la katuk ve ni sin la lom takin kapome apani na last hour ming hung submit khatam takin uma zuk pungel kha kanum ta mi rok chu imin ngai tu ni ding zu ka hrit no last hour ming en hung submit sup supa kala bui pui shepa lo ma lai zingen in mi suk sol ve le ni le mi tam takalin hung participate subscriber khom tam tak ka mu pha in chunga lom thu ka hrila chun mi sponsor tu karul pa mike dakhar chunga lom thu ka hril bokani mar trong ngein kapung na san chu mar youtubers kan ni lein mar trong ngein kapung ve ni naki result tak kapung huna chu sap trong tlom te ka mang ve chau ding ani hi giveaway voi khatna ni ami ring zo no tu khom tam takin umti ka hrita ami ruk chu affair thei pato pa ka tho ve nia ke ka hlok na ding chu no subscriber chu poisa mu na comment ni ran no mi ruk chu kan nik na zo ngani lein thil tha mi hai ta ding amal som na ti kha kanum ve em la ya ka tho ve nia affair no ti hai khom kha ka dem no chewa ami ruk chu fair thei pato pa ka tho ve ni ti kha in mi hrit pek ding in ka dit le result hai pung ka ti here is the lucky person mi wang nei chung chung cheng sing ni dong tu ding chu 9774 532 231 ani hungril nok kate here is the lucky one who will be receiving 20,000 from me 9774 532 231 hi phone number hi tu mani ti ka hrit ngai no mi hung contact sin la chun bank account details hai le poisa kha kalo thonel ding ani please do contact me whoever you are I don't know you so please do contact me 9774 532 231 le big congratulations to you whoever you are here is my deepest congratulations well done and alo man no hai khom kha lungril suk na no in la ano ka khom kala hung thonok pe ding ani hing ne ka tamam ka hrit no ka nei ang arem chang angin giveaway second giveaway khom ka hung thonok ding ani viewers ai po bye